Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat keluarga besar Bapak Janil Riyadi Terjugen, Putri Liana, Kong Langkong Bapak Juhar Nia, Aril Mutazah, Bu Sumiati Terjugen, Bapak Muhammad Satijena. Salam hormat dari tim Kolej Sasana Majelis Selawat Nabawi Akmuna bersama Tony Production, juga ada doa suci audio Majelis Selawat Nabawi Akmuna. Amin. Itu jaringan semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ku titipkan rindu kepada angin yang selalu berhembus di setiap malam. Ku harap barokah sholawat darimu, oh Nabi. Di sini menanti hadirmu, oh Nabi. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. An-Nabi, An-Nabi sallu alaihi salawatullah, salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla, kullu man shalla alaihi. Ku harap barokah sholawat darimu, oh Nabi. Di sini menanti hadirmu, oh Nabi. An-Nabi, An-Nabi sallu alaihi salawatullah, salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla, kullu man shalla alaihi. Selamat datang saya turkan kepada santainya para tamu undangan ya. Selamat bergabung bersama kami Majelis Selawat Nabawi Akmuna. Ku titipkan rindu kepada angin yang selalu berhembus di setiap malam. Engkau ku rindukan, Nabi sang panutan, Nabi Muhammad ya alaika salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawat
Nabi sallu alaihi salawatullah salawatullah alaihi wa yanalul baraka kullu man shalla doa suci audio bersama Tony Production Majelis Salawat Nabawi Agung Muda Yunus Ustaz Samsul Lariki Ustaz Ainur Rahman Layu titipkan rindu kepada angin yang selalu berhembus di setiap malam engkau ku rindukan Nabi sang panutan Nabi Muhammad ya alaika salam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam